Radio Crne Gore. Evo nas među svoje. Radio Crne Gore. Evo mene među svoje. Evo nas među svoje. Crna Goro, suđenice. Uvaženi slušalci, kao što smo i najavili, sagovornik emisije za dijasporu Radija Crne Gore je publicista i istraživač crnogorske dijaspore gospodin Nenad Stevović, kome želimo dobar dan. Dobar dan vama i slušalcima kako u Crnoj Gori, tako širom crnogorske dijaspore. Gospodine Stevoviću, da li su i u kojoj mjeri ugrožena prava Crnogoraca u Srbiji? Pa znate, to je stvar koju možemo posmatrati iz različitih percepcija velikog broja naših iseljenika i njihovih potomaka u Srbiji. Za građane Srbije koji sebe definišu kao porijeklom Crnogorci, a koji u identitetskom smislu smatraju da su Crnogorci dio srpskog etnosa, da su srpska Sparta ili elitni Srbi, a po potrebi kada im je to od koristi da su i Crnogorci, posebno kad posjećuju Crnu Goru, za njih prava nije su ugrožena, već su im u pojedinim situacijama i veća od bilo kojeg drugog građanina Srbije. Međutim, za pripadnike nacionalne zajednice Crnogoraca koji hoće i trude se da očuvaju svoj nacionalni, kulturni, vjerski i jezički identitet i koji podržavaju državni i nacionalne identitete u svojoj postojbini Crnoj Gori, prava su definitivno ugrožena i to ona prava koja im garantuje Ustav i koja su definisana zakonima upravo države Srbije. Moramo konstatovati da se kontinuirano sprovodi agresivna asimilacija u Srbiji, što potvrđuje i konstantno smanjenje broja Crnogoraca u toj državi. O uzrocima koji su, vjerujem, svima poznati, mora se ipak stalno govoriti. Naravno. Po posljednjem popisu iz 2011. godine Crnogoraca u Srbiji ima nešto više od 38.000, što definitivno pokazuje jedno nerealno stanje koje je prouzrokovano agresivnom asimilacijom, ali i etničkom mimikrijom kojima je izložena naša zajednica. Interesantno je posljednji popis uporediti sa popisom iz 1981. godine, kada se u Srbiji deklarisalo nešto više od 147.000 građana da pripadaju crnogorskoj zajednici. Znate, ta ogromna razlika od 109.000 pod navodima nestalih Crnogoraca je rezultat jednog sistemskog etničkog inženjeringa kojima je izložena crnogorska zajednica u Srbiji. To je fenomen koji zahtijeva detaljnu analizu, ali i definisanje ozbiljne strategije i akcionog plana djelovanja da se ona zaustavi dok još ima vremena, a čini mi se da se kasni poprilično. U kojoj se mjeri, gospodine Stevoviću, odnosi dvije države, Crne Gore i Srbije, preslikavaju na položaj naše zajednice u toj državi? Da li su u pitanju odnosi između dvije države ili je u pitanju nešto drugo? Ali u Srbiji se već duže vrijeme kreira ambijent u javnom mnijenju koji nije pozitivan za Crnogorce. Zabrinjavajuća pojava u medijskom prostoru te države je omalovažavanje i nipodaštavanje pripadnika crnogorske nacionalne zajednice i promovisanje, rekao bih, negativnih stereotipa za etničke Crnogorce u Srbiji. Danas se Crnogorci u Srbiji suočavaju sa otvorenim negiranjem njihovog nacionalnog identiteta, a u medijima i intervjuima se često mogu čuti različite etikete za njih. Takve diskriminatorske prozivke predstavljaju otvoren atak na identitet i na opstanak crnogorske zajednice i porazno je da prolaze apsolutno bez ikakve osude od strane zvanične javnosti ili ustanova. Rekao bih da i zajednička crta ovog diskursa je negiranje postojanja etničke zajednice Crnogoraca u Srbiji i pokušaj da se uguši njen legitimni glas sa ciljem da se samim tim i negiraju sve inicijative, stvoreni problemi
sa kojima se oni suočavaju u Srbiji. Čak i oko ostvarivanja Ustavom i zakonima garantovanih prava. Naravno, ovo nije izolovana pojava i u velikoj mjeri je povezana sa paralelnim procesom dezavuisanja Crne Gore kao nezavisne države, ravnopravne članice Atlantske koalicije, slobodne zemlje koja nije pod tutorstvom zvaničnog Beograda i patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Na koji način je neophodno da djelovati kako bi se položaj Crnogoraca očito ugroženih u Srbiji zaštitio? Pa u uvodu odgovora bih rekao da su mnogi naši sunarodni odavno uključeni u izgradnju i razvoj srpskog društva. Znate, bez crnogorskog nasljeđa kojeg su donijeli naši preci, i sama Srbija bi bila siromašnija, pošto su niz naučnih, kulturnih, sportskih i drugih dostignuća ostvarili Crnogorci uz pomoć srpskih univerziteta, klinika, instituta, slikarskih, muzičkih akademija i tako dalje. I to su sve vrijednosti koje spajaju dvije države. Pored ostalih naroda i crnogorski narod, njegova kultura i jezik u Srbiji su također, rekao bi, važan konac u kompleksnoj tapiseriji sveukupne kulture u ovoj državi. I danas kada proces integracije, ali i poštovanja kulturne različitosti omogućavaju i građanima Srbije svih pripadnosti da promovišu vrijednosti karakteristične za svoje matične narode i države, važna misija je da se autentičnost crnogorskog duha zaštiti i objedini u cilju očuvanja nacionalnog identiteta naše zajednice. Duboko vjerujem da bi se na taj način dao doprinos i unapređenju odnosa Srbije i Crne Gore. Vjerujem i ostvarivanje evropske budućnosti za Srbiju. A znate, u Srbiji su se nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, a samim tim i Srbije 2006. godine, promiješale karte. I jasno se unutar crnogorske zajednice su se legitimisali oni koji podržavaju nezavisnu Crnogoru, njene euroatlantske integracije i očuvanje i jačanje nacionalnog i državnog identiteta. Moj odgovor sada na vaše pitanje je da treba jasno i konkretno podržati upravo tu opciju. Tu našu snagu koja je svoju odanost i ljubav prema postojbini Crnoj Gori nebrojano puta dokazala i koja to stalno radi na jedan kulturan, civilizovan, odmjeren, ali crnogorsko-identitetski jasno profilisan način. Njima je potrebna odvažnija podrška institucija iz Crne Gore, jer je ta podrška apsolutno legitimna, imajući u vidu da naša zajednica u Srbiji poštuje zakone države u kojoj živi i shodno njima se i ponaša. Koliko god se misli da je plamen te identitetski jasno profilisane crnogorske zajednice u Srbiji mali, on jedini ima šanse da svojim principijelnim radom na dostojanstven način preraste u vatru ljubavi i privrženosti Crnoj Gori koja će zahvatiti značajan broj građana Srbije crnogorskog porijekla. Ali, nažalost, postoje centri razgranati u obje države kojima to nije interes, već žele da crnogorsku zajednicu u Srbiji po potrebi koriste kao instrument u dnevno-političkim odnosima i nacionalno-identitetskim sukobima i polemikama između Srbije i Crne Gore. O nezavidnom položaju Crnogoraca u Srbiji najbolje govori i izbor za Nacionalni savjet Crnogorske zajednice, gdje je došlo do, možemo slobodno reći, upliva tamošnjih političkih struktura, posebno onih na vlasti. Na biračkom spisku bili su i oni koji nijesu Crnogorci. Najveći problem je nemogućnost da Crnogorska zajednica suštinski crpi prava koja su zagarantovana Ustavom i zakonima u Srbiji. Znate, formalno to izgleda sve u redu, ali suštinski to nije tako. Od 2014. godine imamo pravo na svoj nacionalni savjet, međutim to ništa nije donijelo našoj zajednici u smislu boljih uslova za očuvanje svog nacionalnog identiteta. Sam izbor članova savjeta putem elektora nije omogućio da etnički Crnogorci vode svoj savjet, već je on putem partijskog inženjeringa vladajućih stranaka u Srbiji prepušten onima koji su porijeklom iz Crne Gore pod navodnicima i koji u identitetskom smislu smatraju da su Crnogorci dio srpskog etnosa ili, kako to vole često da kažu, da su elitni Srbi. Anomalija izbornog sistema
omogućio je da se u crnogorski birački spisak upiše bilo koji građanin Srbije bez ikakvog dokaza o nacionalnoj pripadnosti, izuzev svoje volje i zahtjeva. To je sistem koji u potpunosti amputira izborne šanse nacionalnih Crnogoraca da vode tako važnu instituciju koja direktno utiče na njen položaj. A zbog kompleksnosti srpsko-crnogorskih odnosa u identitetskom smislu i različitog pogleda iz Beograda i Podgorice po tom pitanju, Nacionalni savjet ne ispunjava onu ulogu koju bi trebao, a to je da u kulturološkom i nacionalnom smislu očuva nacionalne Crnogorce u Srbiji. O samom načinu izbora, sastavu, programu, ciljevima, aktivnostima i neaktivnostima savjeta odlučuje kulturni i politički establishment u Beogradu, koji ovu važnu instituciju koristi za pokušaj kreiranja pod navodnicima crnogorskog identiteta u Srbiji, koji je po njihovoj mjeri i potrebama. Pa iz ove priče logično je pitanje koliko onda aktuelni saziv Nacionalnog savjeta naše zajednice suštinski crnogorski? Kao indirektan odgovor na to pitanje ja bih iznio par činjenica koji će omogućiti vašim slušalcima da samostalno dođu do zaključka. Podsjećam da je predsjednik savjeta Malović u decembru 2018. godine potpisao saopštenje u kojem je kritikovao državne organe Crne Gore povodom izglasavanja rezolucije o takozvanoj Podgoričkoj skupštini. Nakon toga, početkom ove godine, uslijedilo je gostovanje zamjenika predsjednika savjeta Simovića na beogradskoj Happy televiziju u društvu sa Vojislavom Šešeljem i Aleksandrom Rakovićem, koji su u njegovom prisustvu 2 sata negirali i vrijeđali državu Crnu Goru i crnogorski nacionalni, kulturni, jezički i vjerski identitet. U trenutku kada crnogorska zajednica u Srbiji pokušava da ostvari zakonom propisana prava iz domena službene upotrebe jezika, pojavila se prije nekoliko sedmica izjava zamjenika predsjednika savjeta Simovića, koji je za prvu srpsku televiziju rekao da su hrvatski, bošnjački, srpski i crnogorski jezik za nacionalni savjet jedan te isti jezik. U trenutku kada crnogorska zajednica u Srbiji pokušava da ostvari zakonom propisana prava iz domena službene upotrebe jezika, ovakvi medijski istupi i organizacije koja formalno zastupa crnogorska identitetska pitanja otežavaju taj proces, ali i ogoljavaju suštinski njenu ulogu. Također, Nacionalni savjet ne samo da nije podržao, već je i blokirao sredstva vlade Vojvodine za 3. pokrajinsku smotru recitatora na crnogorskom jeziku učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine, koja je u aprilu ove godine održana u Lovćencu u organizaciji Crnogorskog kulturno-prosvjetnog društva Princeza Ksenija. Podsjetit ću da je to jedina zvanična manifestacija u obrazovnom i prosvjetnom sistemu Srbije na crnogorskom jeziku i da je ove godine na njoj učestvovalo čak 15 vojvođanskih osnovnih i srednjih škola. Ovo su činjenice kao odgovor na vaše pitanja, slušalci neka sami svoj sud donesu. Kada već govorimo o jeziku, znamo da je u službenoj upotrebi crnogorski jezik u opštini Mali Iđoš. U opštini Vrbas još nije u službenoj upotrebi uveden crnogorski, iako po važećem zakonu u Srbiji to je propisano. Političke volje da se ispoštuje zakon države Srbije nema. Jeste, situacija sa crnogorskim jezikom najbolje oslikava stanje u kojem se danas nalazi crnogorska zajednica u Republici Srbiji. Ono što želim da istaknem je da je zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma dobar zakon, utemeljen po visokim europskim standardima iz domena zaštite i promocije manjinskih prava. Dosljednom primjenom tog zakona danas u Srbiji na teritoriji čak 42 opštine u službenoj upotrebi je ukupno 11 manjinskih jezika. Tako i u pojedinim opštinama gdje su propisani uslovi ispunjeni, u službenoj upotrebi pored srpskog svoje mjesto našao i albanski, hrvatski, bosanski, bugarski, mađarski, rusinski, rumunski, slovački i drugi jezici, našao go i naš crnogorski u jednoj opštini. Naime, samo u 2 lokalne samouprave u Srbiji, u opštinama Mali Iđoš i Vrbas, ispunjeni su zakonom propisani uslovi da crnogorski jezik bude uveden u službenoj upotrebi. Posjetit ću vas da je u Malom Iđošu, opštini u čijem je sastavu su pored tog mjesta se nalaze i Lovćenac i Feketić.
to urađeno 2010. godine na inicijativu udruženja Krstaš i političku podršku Crnogorske partije i njenih tadašnjih koalicijnih partnera. Taj istorijski događaj za našu zajednicu ne samo u Srbiji, već rekao bi širom patriotski orijentisane crnogorske dijaspore se desio 4 godine prije osnivanja prvog saziva Nacionalnog savjeta. A do dan danas i pored imperativne zakonske norme opština Vrbas odbija da to uradi, a Nacionalni savjet, čije sjedište je upravo u tom gradu, apsolutno nije zainteresovan da se angažuje po tom pitanju. Ono što je važno istaći, da osim problema koji imaju Crnogorci sa uvođenjem svog nacionalnog jezika u službenu upotrebu opštine Vrbas, ni jednoj drugoj od preostalih 10 nacionalnih zajednica koja su stekla pravo na svoj jezik u bilo kojoj opštini u Srbiji, to pravo nije uskraćeno. Na kraju istakao bih još jednu važnu činjenicu. Osnovni zakonski uslov za uvođenje jezika u službenu upotrebu je da naša zajednica doseže 15% od ukupnog broja stanovnika opštine Vrbas po rezultatima posljednjeg popisa. Za sada važi broj od 17,5% po popisu iz 2011. godine. Naredni popis je za 2 godine. I ako se do tada ne uvede, a rezultat popisa se partijskim inženjerikom spusti na ispod 15%, crnogorski jezik se više neće moći uvesti u Vrbasu. Ali ako se uvede do narednog popisa, više se ne može ukinuti bez obzira na rezultate budućih popisa. Jer jednom stečeno manjinsko pravo po ovom pitanju više se ne može umanjiti. Znači, rekao bih, igra živaca traje, ali polako se ulazi u finiš ove važne identitetske utakmice za Crnogorce u Srbiji i cijeloj dijaspori. I o tome bi trebalo ozbiljno da razmisle svi oni koji mogu i koji bi trebali da pomognu u cilju pozitivnog rješavanja ovog istorijskog procesa. Nadamo se da će tako i biti, a gospodine Stevoviću, evo za kraj zamolit ću vas da nam prokomentarišete, bolje reći uporedite položaj Srba u Crnoj Gori i Crnogoraca u Srbiji. O ugroženosti Srba u Crnoj Gori konstantno slušamo, čak i od vrha vlasti u Beogradu, dok o položaju Crnogoraca gotovo nema ni riječi. Znate, vrlo često u komentarima, izjavama i analizama čujemo riječ reciprocitet kao nešto što bi se trebalo koristiti u odnosima koji se tiču položaja nacionalnih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori. Mislim da je mnogo važnija druga stvar, a to je dosljedno poštovanje zakona te dvije države koje tretiraju položaj nacionalnih zajednica. Crnogorska zajednica u Srbiji treba da ostvari ona prava koja su joj garantovano Ustavom i definisana zakonima Republike Srbije. I ona će u potpunosti biti zadovoljna ako to ostvari. Nije su potrebna Crnogorcima u Srbiji druga ili veća prava od onih koja imaju druge nacionalne zajednice, niti treba da traži neka ekskluzivna prava mimo onih koje propisuje zakon. Što se tiče srpske zajednice u Crnoj Gori, primjećujem da ona na maksimalan način koristi prava koja su definisana crnogorskim zakonima. Od sredstava iz budžeta Crne Gore promoviše svoju izdavačku djelatnost, otvara kulturne centre i ima živu aktivnost u promociji srpskog identiteta. Također tu je značajna materijalna i logistička podrška države Srbije koju na upečatljiv način demonstrira i Srpska kuća u centru Podgorice. Naravno, na kraju želim da istaknem da građanima Crne Gore srpske nacionalnosti želim da uživaju sva zakonom propisana prava. Kao što želim građanima Srbije koji pripadaju crnogorskoj nacionalnoj zajednici da ostvare sva prava koja proističu iz zakona države Srbije. Gospodine Stevoviću, hvala vam veliko na ovom razgovoru. Hvala i vama. Uvaženi slušalci, bio je to publicista i istraživač crnogorske zajednice, tačnije crnogorske dijaspore, gospodin Nenad Stevović, sa kojim smo razgovarali o položaju Crnogoraca u Srbiji.